Oi sutani kawai Takarua ya Yesu yo ya ayaw ni pede Yesu ina usu o napunte kina aran Yesu Ayya koraki aram de maka aram de miauri oro on kana ngaya ba jaranya maka jara bugina nganya basna ko ne mekin kai ngaya maka oya kakameu men kuna mane de songora ya wosirang kana ni karo hoida narata inkai wanua de minisi mintia wanua saro kana na mawan me me de nanoki ngaya kana ko to ba yei kuna me de kin nananom keto iam katigiro ya ko tangira ni kana kwa na kona ro kotangira ni kanika te roi na nde nga pungai o dere dau ke ku kureni busmai ko anta roi yo na unam pantare po nei su wo wa kia wo to wana ake te nunga kia ke comment yon de live ngia orang nusma kan ka kaitara yo nungongora men nam tabo ane kongongora me yai
Johnny Mekinano Eakinano kokoraki Paiaiae Kairira kawayu Oh Yakimeka meteu Paponia himin Te mete papon te tokanika Inora te kawai Are suangai Te kawai na konte muengandra Itataro na koi Tame uai kona Nangana Irau nano Te meio iro Te ota poninko Johnny Mekia e akina no kokoraki Ipuana kongai Ntangira nano Yanga meio Nakona no nipe Rana música Beiro mauea Te mete que tau Ponte meio Rarana ipuku Are kai sakai Menaro aro ni kapere Itataro no koi Tame uai kona Nangana Irau nano Te meio iro Te ota poninko Johnny Mekia e akina no kokoraki Itataro na koi Tame uai kona Nangana Irau nano Te meio iro Te ota poninko Johnny Mekia e akina no kokoraki Te meio iro Te ota poninko Johnny Mekia e akina no kokoraki Johnny Mekia e akina no kokoraki Men kuna mane te songora go sirang kanani kar koira narata inkai ai te pime denua de minisi minti avanua e bonrang ni baisisi te bete tayayu ngayere ta kantani nga bangwe te samakuri e ko bene beni buro kyo ni kakata uroi ko ki main mga rokoni beom ngayere mende tapano ko ngora me yei la te me toana bangkanya ni kakamero ro ko me kunam nepo ake yesan kata uroi bukin kanwan nam kai ngabo ngayo me yen kanne te me den nan wari ko sare tangira ki na kona bukin te ngabo ngayo o ta ko te kan te me den nan wayo o kona me ori mo de me den nano ta yo ka men nan poni bubusi ko me kona katanga te kunare yani ni kirondo ware yare ta mena sintorete panna wangi ya mananga uya ini kaya spanga unanon te pongayo kora pa te me den nano a te kirai kanwan ambonga yo me gane o nakameuri kung kuya desta me den nano ya kurang nusmaka inanon te ngabonga yo kataunas mika kona meuri kwa tangira ngwa te kunare na wasi ko meiro ni yare ta menilin bena tang na ko na kun te ngabong o dira bugina panna katanga ore bonna me den nano ngayare mende ta pano ko kai tarai me yei ayon kanne me den nanom
beneske, aketa kanga ngaya ki kona yo, aketa meonga eri tata irona, awakiana petera wawata, ayaki kona anto kirona, ayaki akoraki, kaya na kona nuwota jiona berang ni bubura kaya gay, o yarang kanya bena kona nuwota, rawawata mo amkanga na kotona kay. Row, ekaparana no mea ponne so ya pon kwa wana beki, ngayareng kanaro na pa, yay kain nanom te ngapong ngay, awangan to ya. My Lord was crucified.
ai kai te kere na kaina ko tari ana konando sia tai nei ne on mauku kaina no ta boy kana no ipuki ya aine ipukin ka bongana anjeroki ame ngarawain tai ya kaina no ya kaina no an tiran nei sak to otero kana no roi ki aine ai ka ora kin nei ne ipukin merurungia aina me tai ya pana me ngarawain terei mandegen kaina ko tari ai ka po asna merurungi ki anturani pai inanu ni meura Song is a Fijian song. The words of the song tells us that whatever burdens that we carry, we can always take it to Jesus. Hoy nang birima ka tabi tayo yo wabi mewan mo rikiti minis man kayo ang mga po siya waruwaywang kuna meuri de trywang o kuna meuri na bang gwete sanay kanto ka tayo na po ni ta kuna bene busin kayo nanunti nga po ngayon na bene meraki metam nura kinta ka puro yan ang ni may sinikili meta irari kinta kawaiki meterami yung yung gwete trywang sa kaya kawa ba kanto kung detay na kita po na iri irang kakawa karay bubuog si men na makurin tangira ni kato kayo ni karo koyo roin detay ni yata pun diri awana ko na ndiki bangaya dana nasti ni kiripes ay ka nakaputa kiripes na kon tay ay ka naro Adventis, 18
Sipaia, Benriki Patan, Tatakaruayan Kai, Te Rongo Rongo Ai Roi Roi, Te Pankerio, Ayaki Atokina, Nikaputa Hona Pe, Nikarokoa, Okinara Sakame.
tai barongo te wea e tau tai kai e kupitani ka bene e tau tai kai ana be itera era me te nano na ki a tai bai para te wea ko puna ki a tai bai na te ka mo te suangai kana koia i te raera pana kitana ai kupita e kairia mo te mete oni meki pai oni meki na makante asu e kawa kini a meiro ia kairiri be pana kitana ai kupita e kairia mo te mete oni meki pai oni meki na makante asu e kawa kini a meiro ia kairiri be pana kitana ai kupita para te wea ko puna ki a te paina te ka mo te suangai kana koia i te raera pana kitana ai kupita para te wea ko puna ki a te paina te ka mo te suangai kana koia i te raera pana kitana ai kupita para te wea ko puna ki a te paina te ka mo te suangai kana koia i te raera pana kitana ai kupita Para to wea wana ri ana ki meri ya kain te ke spun me yon koro bo me kai are wosira na pene karo koira narata inkai te bi me avanu ari ki te minis mankai ya mga po te awar waiwa yon panan Hope Radio FM 89 au wara tarane kan ko te me tona pene ngaka ni karawa ta pem ke men nam ta pano ko ngra me yai merau kwasa ni kari ki am ta intara ta kanga nang kora kora te yabuski ngayare nang ni kakawa ki pa Nguya ko tabi mo wasi beon mo manang ina nunta kawai ina nunta inga pong ngay tara royo kararo gay kanga yay na beto kan tari to tan ina nunta kawai o mararari kina ko im kuy ko meka imetan win tari On the wings of a snow white dove he sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, when trouble surrounds us and evil comes, the body grows weak and the spirit grows numb. When these things beset us, he doesn't forget us. He sends down his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a dove. When Noah had drifted on the flood many days, he searched for land in various ways. With trouble he had some, but he wasn't forgotten.
wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. On the wings of a Kawaki
Dapitai nano ni meaura, oiran kura te nano ni kanrairan nano, kito takan no kirikaaki na honna rasa kamiau. Mea puni kuna ni mga sinira iterana rito wana. Pasaki tukin tatarai kapakara meara kairua, ake sasani koroi ni pong ake unkwa kito aningai. Mea toko maniveni kunarai nanonte ingapong ya kitarai ang pong ake unkwa, pantai kwe. Tira kapakam kito atira kwa kito kini kakoroya. Mea ti mea tuan taaki na beino antaninga te tai ero kono aki ainingai. Kumina ya, kono aki ningai. Kira ye
tayo sa kamay. Ayaw ngayon at tinasarita ka tayo. Alas sa santan ako, mas kita na suara. Mas nora na tangira suara, gara ka ta, mura na ko lang. Ito karabara po yung mataluin na nora. Sinakaw kinungay mataruan na nora. Dani ka kang karaya. Dita ko na tayo, noray. Ito yung mataroy karabara po. Aliyang mo panaw. Ikaw pa na naman na dito. Sinakin na ngay. Ayaw ito ko na niyo tinakoy na. Sinakin na ngay. Tinili rin. Tinili rin. Pagponi benedei ko Yesu kay nako mayo kinday. Pagponi benedei ko Yesu kay nako mayo kinday. Hoy boneski, terineri ne mene nanoni beng minanon te inga ponga yo. Kono akene ngai. O mene kona mande te songora wo sirang kanene karo koida narata ingai. To wana riki te minis mengai yo mga po te avarwaiwa. Yon banan Hope Radio FM 89. Me yona pang kane te meme den non re tangira kina kona ibukin te inga ponga yo. O te meme den nan wei. Yaro ko meiron emeria. O ta te kande meme den nan wa yo. Kwata yo kana be de kuna re yeru tarem. Emeria me namta pano ko te metoni ka kai tarai me ko na meuri mo non te inga pongai. Ayon kanne meme den nano mara ko pontangire nuus ni kan ngora yakin na men namta po ane kongo ngora me yai. John saw a city that could not be hid. John saw this city. Oh yes he did. John caught a glimpse of a golden throne. Tell me all about it. Go right on around the throne. He saw a crystal sea. There's got to be more. What will it be? I want to go to that city he saw. New Jerusalem. Streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river. In that city, the city of God. John saw the lion lay down by the lamb. I want to know everything about that land. John saw the day, but he did not see night. The Lamb of God, well, he must be the light. And he saw the saints worship the great I am, crying, worthy, worthy is the Lamb. To go to that city he saw, New Jerusalem. Jerusalem, I want to walk your streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem.
Waratain ni meo de minisi minti awarwaiwa yon panan Hope Radio FM 89. Ayun na bang kanda de memeden nano. O ito ko tayo de memeden nano ayo. Kuna meo Hope Radio, tayo ka men na bubusi ko ni katanga de kunare Yesu au kapin nepe nerona. Pahata kakura kira ngaira. Fisheries o observers, na kaimuan ta kaibugen nakawa. O kaimua kia boborao inano ni merawa. O ibu ni ngaira tatabi menira nako. Pero no inaroni ra inanun daratai ni peku o inanun daratai ni pobraun tai nako irian ne pete kunane ai puni panara ni kakatikiroi nako ya tani makurin tau teaka o imorara ri kitani ka iririn tau teaka kaya wa kaya kawan wiki ni powi ko pesendra pa Hope Radio awane meru ya kaimuan the Pacific Journey 101 o na meru kung kweta sa memeten no pino ka kauri ri menam tapa no kongongora meyai kona meru mai nanun te ngapong ei kanaruna pa yaina be rom me meta ko ngongora ayata be ni kakani ngani ngai mere kim ya ka meuri yana be o yung kan ni me meten nanu maro ko bondi ne me bo ko ni kuna ikarang ni mais are nare ke pai kara be ni banam ni kakati ki roi pun ko imi inanu na mi tai ni peku dinanu ni mera wai buki amiusu ai buki na be abe mi ya ki bes oi morara ri ke banam na be ni kakati ki roi na ko ya tam te kain de tau te ya tani ga iri de tau te ya inanu na ya ka wan wiki ni me unga tapu inanon tinga ponga yo o sangora ke na kon memeten nanom Pa Yesu kun naukapin Peneron. Penda
swept away. In each life, storms will gather, rains descend, and wild winds blow. Wise the man who in God is anchored fast. Are you been like that wise man? Are you anchored? Do you know you are safe till the storms of life are past? Castles built upon the sand, though they seem to be so grand, will surely melt away. For in life's raging storm, they cannot stand. In the rock of the ages, all my hopes are built today. And in the rock, they will never pass away. And in the rock, they will never pass away. Howardaingai de bime wo de minisi minti awar waiwa yon banan Hope Radio FM 89. Ayona bangane de meme de nano de mga spakos. O yatangira kina bana kona ibukin de nga po ngayo. O yatako de kan de meme de nano ayo. Kuna meuri de meme de nano. O te sakano ko banay nanon de nga po ngayo. Tayo ka men na bubusi ko me ako nakatanga te kuna ariyanin niya. Te misina re keses. Te misina re dinia. O re wea. Pa takakatikiroi na koyo roran diri ay kay nanon. Takakatikiroi na koyo roran diri ni kapyan yon futan narakarwawan wiki. O yan nariki pa karinan nangira o kaukan narayang o nanon demani nga po ngayo. Takakatikiroi ayo yan ako meru yata inaini ay ka reata te peapo metang te rere miremua rupi reawa mewia o ngay yan yera. O sabun na nga napapanaran ni kakatikiroi na koyo rausu akiasu yon kilipes. O ibon kami tanong ngora yon banan Hope Radio FM 89 o in kami kan Kurobu office o tigiroy kan wan narangay nayo o nakamewri kong kweta sa memeten na no me yon PC may kan ni yera te piri ko na mewri mo ino nunde nga pong yakya ko yabay matanggi ko na data Kurobu o PC na nunde nga pong ngayo o yung kan ni memeten na no maro ka puntang ire penatang ari kine pai karabe ni banam ni boni kakatigiroin kami nanon na mi karwai 1 week na koya tanong ngora o ina koya kain Kurobu ina nante nga po ngayo sangora ki na kon nemeten nanom. In this situation with full expectations, I have to try to embrace the nations with all the distractions I can't deny. Where would I be if it wasn't for you, my God? In your grace I'm free, all paths I've trod. Although darkness blurred my vision and my legs give out.
warada ingai de bime iswa de minisi minti awar waiwa. Men tapan ko ngura me de songura. Yasan bor waiwa nunde ngapo ngayo. Me yena bangkani de meme de nano. Are tangira kina kona. O tapo de kan de meme de nano ayo. Kota yo kan bani kana kota kunare ayo ngai to we kana kwai. Korapa a te kiro ingo ina non spangam. O na me uri kungo de sa meme de nano suwa ke takarimi men tapan ngora yon pa boy kan. Kona me uri. Ayun kan meme de nano mkira ko pontangira ni kan ngora ya kinna. Men tapo ane kongo ngora me yai. Warang ko de medo ng ngoray rari kinam radio nun inunun de nga bongay arata ingay wabi me wawa de minisi min ti awar waiwa on naron ang program mara ko punta tani yay
amma wan me meten nano ide me ton wa ki men tia vanua o eto ki tia warwaiwa me bugina parang ni mais me meten nano ki kosti nano ni beau nano te ngapo ngei o ya kari ki ayo ki ya pakana korata meskiro ya kita kanganga ngayarin dita yo ngane de songora kaitaran ya kanga ya pene de me meten nano nano ni beau are tangira kina kona ibugin te ngapo ngei o yo resaro kona begen tokina kanuan na mawan me meten nano ayar ya pun tapi kamu panaun karapako ibukin namtai o me meten nano maresa sa nuso ne po ai eswara inanun tameruan te ngapo ngayo ongwe na toya kiri kem tai ni kana ko me meten nano kwa kira ro me ke sama ngapo ni ka spon tia waro te pi me wowa me kunam o to wam katikiro ya ko tangira na pani kana kwa tikiran ki ko te meta ngongora yo on the life me namta pan ngongora me ye tia swara om tai na kwa sapo mo ke Only God can take my life.